Yagora VTFM 92.2 FM kamila ngai kachibikenda na kabibina kanikua bikimniketala na turanga na marama bikinda bagichunga be rotoni tokani rato samai sema talchunga watikikenda na wasini ngauna na binakango na bugunda programu ndona maki bolebu na be akabini tusiti ngona na programu ngoni viri kaukau mai ndambela chunga ngona ndambe ni besimtaki wana marama tigo batu matin ngonongo we Maria Salomoni ya sana mai tamana tiko na buguni bengarabe na bugini ndai ukinda bakirto tiko na nondi tokani mai na tolu na tabada ni matintu rasa artu mai ndambe batal tsunga ki kenda na bugun na program go na tabada ni marama wakina tiko talango na Ministry of Justice births deaths kin tambana talanga ni pamau tiko talanga na ya sangu ngo na sana mawi wen turangan na bunuai ertu tumanda mun silemanda berto nangona merto na apa madala tikirto manda en mbongi bina kadikua misati mandai ne be bunuai na non reba madala na saba lebu turang matangali dangunga o ilaiti andal sau au bunuai sa chukai volmule bisu tambani bisele au dabutu mai na koro rosau mai na tikino na bumbudo na sano na itasiri. Ya bina tu sa ngole berto ni na tabada ni marama ni sa ampula bina na non tani parang tu mai na bong bina ni kuah na tang kunga mereo ni tu imuru au dap tu mai na koro na tua na kino sianganga ena sono madwata u bengara bitiko ena tambana ni marama mbul ngone ke na bula ramba ena tamana enda wanonobi kina na pe programu ni ramruweso etiko na nonda matantu sena poverty monitoring unit. Pina kena boleh benar kena lewe viti na turang na marama derbo kena ngane lewa na edang ko bili ame kumbra meda o turanga ni nukuto dia me longonia balau ka bengara vitiko ya na ministry ni lawa kena lewanda donu pina ka lewa. Ya bina kabikenda na turanga na marama kina dorbo na isulsali na lewe viti na mbongi bina ni kuah arto mai tiko na itokani na tamada se na be tamada ni matintu arto ngole maikina ngo membala tatinga na buguni abe barara mataki me mai anda barara mataki na aba mbi be na beka anda mai na woli kwe diko etiko ndoni tubutu boni matintu ka arto mai ndambeki na en mbongi ni kuah oya na kena mai tobole me barara mataki soni tubutu ba kena be ka le badora na tabada ni matintu ngo membala tatinga na mbua rich program ko men tibutu ki sarchunga en madho tumai. Ya ndare dai na buguni abe programu eso na buguni na programu membala tatinga na mbua reach outreach program go ko na ba dhuriti ko merto na gibo madalaki no ditoka ni na mbugi bina niku na bunua na ba dhurikina na songo ko membala tatiko na mbua reach outreach program go Sabina kana na songo singa tolu sa luku ditiko na mada ko tumai te utaki ni singa buelul na katin kaliam ni singa male dava na singa barombuka na kabitin kabitu ni singa kilai na na singa marutaki be ira na wekanda mai na sarba turang ombua bambimbi ina loma ni lima na tikino buya tikino so lebu na tikino wainunu tikino nandi tikino kumbulau na ministry na bakiongo me beso takendo na itubutuba kasana numi me keto satu bata na kena leingarabi na songo ni be barramataki senga walangani keto tigo na songo be barramataki tigo talanga na buguni ni singa ke burubure so era para numitikina me bakana na International Day for the Eradication of Poverty na International Rural Women's Day na Pinktober watalanga kina na be barramataki me bertono tambana ngone ena Child Care Protection Act bakina kena Adoption Act ka satu na neto besureti kito babina kana kabina ni kuan ni rauti kona itokani na turanga bunuai ena noto besureti na Fiji Cancer Society bakina na weleslesia dake na Ministry of Justice ena kena rawa ni rato mai tiko mai luai keto na tamata ni marama na kabina ni kua me keto mai tuba tena buni ba ramataki membaleta na singa tolu sa nagara bitiko na madawa tumai ena
sanombua e na tikina wainunu e na koroko saolo. Ka weekend talana turana marama da ndo batal tunga mai en mbongi ibina nikua nda sama ma tataka tal tunga na marama taubu en mbongi dindai o meroni timur membaleta tunga na matelelai ni bonu en ba dorikina kin singa da batal nga na ba dorikina na lomaniso kongo ve kemdo naturanga na marama en kai ibina nikua o redatio ni ndonu makital tunga kina International Day of for the eradication of poverty when October 17. Aron indo mandangan na itukutuku matata mase para matikir mandangan lene buno membaleta na tikin nango bikim ni marma tu. Na International Day for Eradication of Poverty goenda na singa senga walangan ni tau bana numa kinai biti goenda singa da bana numa kinai burubura na kenangan rebiti nga me baluti 6 bulan rabua. Kila na bakiongo na ikaw tiko ni bana num ni na mai bana num tiko na baluti ni bulan rabua batingo na bosa pertania ending social and institutional maltreatment, ensuring respect, effective support for families. Me munduki na be bakalamataki bakailawa na matabu bale kau e abutaki na bendokai ke na betokani binaka. Na ikaw saka ni singa ni kena bana numitiko na baluti ni bulan rabua senga wala nga ebiti e bura taudoko kasati ko tala kena non dai tabi na non tamatentu lamani obiti me bukanga ni daleo taltinga ni matambose dake e bura sa kandon tala kina menda bana numa na singa bimbiongo na biang bakisaoti badadanga na nakilebu ni kena kauti ko yani na panua rastava kina na bende na bekanda ndende beka na ngon salni bela ko yaki merongol mai merrauni ramai so tabi na non ngangande na panua itu kina na benga rabi kila sanandua na sanandua beka na tabi kalo bo beir na kander tu mai na panua rastava kina ndende na buni bela ko yaki mer san ko yani beir na benga rabi na mani madako tu mai sakota na panu nui ni rangol mai bakalo lebu merrawani mai so tabi na non ngangande mai beir na be bagelesi na ngol tiko yani mai na be tambane so matentu waki na taun ko ni matentu. Ya beda ka abi kimni tala maramata rital tunga na bukuni na beka na ba theoretiko en madho mengo na bukuni songongo ni mbu reach outreach program rital tunga na bukuni ken nando magital tunga na International Day of Older Persons. Na rital tunga ken na daboso na itukutuku kana ngandreba na mondo tambadada kando bingarabikina en non matentu mereni wase kina in lomani tiko se obeira na itabanga se retiko mai be korkoro se mai mbuongori memboleta tunga na tikinongo na International Day of Older Persons. Binakabale na International Day for Older Persons ana mataini singa ne bulo ko tobe bananum taltunga kina non singa na itambangase inda reida tiko nangonango sabung kasarna itu sambiti ko na matentu bambimbi ena netu tambanango na tambana ni marama bula kina na tambana ni marama ngoni kina bula raramba na non ram tobole mera maroroi wir na itambangase aninda reida lesu na beka era rawata tumbek mai liu takalunga tambek ko kenda da medo do nangonango niana beka era rawata tuira membaleti kenda na itamba na bulati ko nangonango ia mai beke to na ministry kila nindo na itubutu talanga etiko na itubutu benakatinga mera marroi irna na itambangase na buni beka sambil tu mai membaleti kenda medo mai nangonango. Kibale na itubutuba sa tubutubo chikina ko na tambada ni marama kin non ramaro ito lang iri tambangasi kay ranangwani na namuningole na madhamingo na dhabaso chi na kambimbi ndo na kauta veira na tiku mai na sana batu rangombua kamera roni reda mera roni arikila ni ngo ndo na kaya rakawite kikina se kawini kina na matintu ki veira anda mbaka sona no moni tukutuk oni asaroni abarta karongo veira barrongo tu no bekanda membua memboleta tiko na buguni non rabi barra matingo na buguni tukutuku se nebuna ulebu mesana ko ni bira
Vinakavalevu na tambana uve kito vengarabikina na ministry ni Marama na bula raramba etiko isona itubutu me bakana social pension scheme tiko talangana itubutu veira erbalanga itumbek na nonrambula sena disability allowance scheme katiko talanga isona ve tambana ni matentu kena tahun matentu kita usa suretira tu me bakata na Project Heaven klana Project Heaven sona talano e ndarongo detiko e retuntiko na vika rosotaba mamimbi ratambangase ni rangolea ni merle ingarabi e na bunta matembeka e tarai retu ertu na tiko talanga mekia e na buku ni bibara ramatai singa tolongo kasana na nakanga indara ni ndaba bina katambale tani sakau saranga ni matan non rakatu mana bengarabingo sarna singa talni na bondom basi mai serna taumbale mai sera sau milori mai mera ngole mai na bonu etuki na bengarapi lebongo sakau saranga na matan non rakatu ber tutel ngakina so beira na vailes leseda ke sara ni bengarabi saranga serna proses tak mbekna non applications ina bonua ketuna leng garabaki na songo singa tolungo. So talambega na matele ni bika ando na sana kota chukeni na lomani no mondo binga rabingo men kawe ni na buku ni songo na ba deriti na madha bingo na si sombega na kaer na ngande ban le buno ngongo merarongo da memboleta ni na kilebu ni nantu songo tu na lei tiga buno na madha mi na ina kileb mengani kenangan rebi mekau yani na bibaram tango ina tikina o weno nungo na lomani korba turong saul ni laurai nan rende ni non rau ni doya doba mai na bono ni non de bengarabi me bakata kitu na tambana ni bola raramba do na rende raso tabatiko oira na tauratiko na ilabo se oira era bukitiko ena be program ni na social welfare schemes go nan rende ni non raya doba mai na bono ni bengarabi na sigan tigual ngai kia kito me kanu satu konawati sasibe ngo ersubul kaba na bitambana mana matentu to ndong ni matentu ersa bande itagmai nirna tigo tel ngai kia bakata gerto na Ministry of Justice ngo tigo tel ngai na Ministry of Agriculture na tigo mai kia wat talaki norto na Reserve Bank na FNPF orto na South Pacific Exchange keda war sabande itagmai nirna tigo kia na lomani singa tolu ya bina sanda ronga do tumbaga bikimni kede na wekanda bikimni na le ni sana bogo turango mbua na bogo ni itukutuku harto sama ibarta katuka na tambata ni marama kartunga raba chungori na beka semda para rama tikina wa mbimbe bikimni tala non ramaroir na ngone kin maroi tala nambula ramba nambula harto sama ibarta katuka na bogo beka na leba zerituka ni na nanda sana bogo turanga mbua na buku ni Mbua Reach Out Program kwa na ba veriti ko na ma tu mai and then to mandike to wa to nan dun nan da dengu leka nan dun nan lelango o sanda na gito man nan da be talano wa te ki na turanga bunuai mai tambe batal tonga o irna tikital nga ni abingar be matintu karna ngoli chuka ni na buku ni songo kana ba veriti ko na ma da mayongo Quando mi mossigo, e cambo non racchi
Si penuen ke punjusti, ke na punjusti live se punjus classic. Sa raunio oka ena VCCV ka raunio ganga ena viva bibakarotaki. Meba kana stylish keto, elegant tea sets, se classic teapots. Rota ni vios ma vulka vioto va komeiva ve evenga ditaki. Ka moda kava, scan tak nga na QR code, upload tak na number city, sa oka saranga ena VCCV. Para inayada ena veimada wa meda va neka rusanga volunia kotova. Kosa, vakita visarani kuwa, tiko na kailavaki. Punjus, celebrating 90 years. Na mate na HIV e sanga ni vei wakanduindu itaki e kambimbi na no mukila. Mukila e ndeo wakadava sena ngauni saladava mo tauri waka e na vuki di tatango maki. Siko e na valni wai wole kavi ko mondi kevi ni kua. Ngaravi ka sanga ni lavaki mo soma endo anaka. Totolo kana mararoi na itukutuku memba letiko. Laurai mo ngaravi ka mo tiku mbulambula. Na itukutukongo e kautani vei kemuli na mata ni tuwa viti ke na viti FM. Mbula Junior? Oi, mbula na. Osa varo vako tia ningona numula na Western Union. Binaka lubengu? Ako tsaranga mai ena nonga account ni BSP. Mai Western Union kina BSP? Rawa vakasava. Nyo vale fomu ndingita kana direct to BSP account. Waraita lianga na laini ena Western Union. En venga ravini Western Union ke Fexco Fiji na direct to BSP account esa vakasavi nakataki ka rawa telengana vako ilavo. Ena kena matailalai giriti BSP ena 232 walu. Tiko na kailavaki. Na veitala noa e na veikandina e alo bolita nonda wanua. Na mate na HIV AIDS, gender-based violence, wainganga ni viva ka matini taki, kina kena rebu kena vunga tale. Gendong nama kamay na veitala noa e na porokaramo, na viri kawa. Na viri kawa ke Maria Solomone e na VTFM. Ngay nama katiko. Yang na VTFM 92.2 FM nandur makataltunga na buguni nonda programo abarotaki na mbongi binanikua mai na vitu kina walu na programo ni viri kawa. Na buguni na rando mai andambe vai tabi ira na vai tambataka ni matentu na buguni vai tuku eso ka ndaungan rebi mendau bakan dewata ki vai kenda nile bonua yarto mai ndambe tiko kina nei tokani na mbongi binaka ndindai nonda bulangi tiko na mbongi binaniku abe kemni na sangai ando batal tonga mai na wasini ngono binango o ya to talangango na turana na bunuai na tambana ni veselo bunuai leitia ndela sau tiko talanga marama tau mai na tambataka ni marama na raidi na ngone bakina nambula ramba o mereoni tu muru bakina tiko talanga na nongu turanga kai o vile me kumbuna meda mai na deputy registrar general na ministry sena tambataka ni lawa sena justice na mbongi binaka ndindai
Ya sanda nangol ba ame ba ni sanda toso chunga na buku ni ngauna anda reda ni ndambe taltunga na tura na bunuwai na buku ni asongo le bongo ni mbua reach outreach program abe kemni tura na bunuwai anda reda tiko ni ndo no magitu na bulongo na bulongo kotoba nda ua na numiki na se ndo ua mai reda kina se ba bimbite kina bi na marama na bulongo me pink toba month ngo ndu bar tikitu kina so nanda bi bar ramataki non ndu ba salataki kawita gitu irna marama me bola titunga na bu ni na mate ni kensa ni sudu se na bi matengali mate so ndo to birtu na marama ya na bu ni ngole so bungo kin na bu ni mbua reach outreach program ngo kona ba dir mai na boliku mai wenu no mai mbua adaba na no mundo itubutuba na bu ni no muni ngole so buchungo na bu ni se na itubutuba ndo na kauta veira na bekanda mai mbua na sabalebu mata au wabina balebu na virtu na tamba ni marama tamba ni marama na norangarabi na isulsoli na marama bata na bula raramba na kana baka samata kingo me combine taki na nortu outreach program go to longi rekede kina ve tambana ni matintu wil talsunga kina tamba ni mbula bombo tenutu na ngol tamba ni mbula na nortu ngol na madomingo o via vandrete o via mamusuti kenda na leoni bono mai mbua na korotun leben garabichikina o via mamusuti kenda na ndone chingo na vola ni ndo na numikina na mate ni kensa ni sudu bambimbi ve irna marama ve kentanga na turanga o wambauta na bono mbua bono ndendre na ya otoka ni ndado mai nambualu se ndado mai lambasa sa causa kani ba bola kana vingara vingo au vamos utikenda na marama kenda na turanga kendua na visau enda vakilati ko na sudunda e kimni na marama ndo na visau onde ba bimbita kavali na mati ni sudu ni marama na bude ko ya senga ni mosi ndo na bude senga ni mosi e chuko sudum moni karea ndo virtone vingara vingo chukani me raida na sudumni kona bude seng ni mosi rawni ndau tiki bu ni mati ni kensa ni sudu ndau libuna ngauna bi kendra marama ndau wawele taka balata ni seng ni mosi da sando ngi maroro etu da seng ni wali mbula da seng ni tukono bi ndua ni sangole na bengarabi na madomingo krekenda na lunibunua na bono baturanga mbua na koroton le bengarabi tikende me matata bina weekenda nyo vakila endo na visa ina sudumuni ndo na bude sengni mosi ndo na visa ina matani sudu ndo na wai se ndra ngole mena matani sudumuni era wachukini varita kini matani kensa ndo libuna ngauna nda marore tu na mate sa ndo mbimbi sa kakana maitumba sa ndo tani maina kani mboi da sa ndo ngai kautikande valimbula vikito na tambani visele sa raw na ngarabi ni mate matini sudu na matale so sa raw na kana ngarabi ni salailai sa chukanga bonua kwa tebu maikina raw na kana sele raw na bula lai tomantale na itabin ngarabi bale obia bambe mbita weekend na marama dan done chungo na bula ndo na numikina na mate ngona kensa ni sudu sa libu na marama ngone ndo na numitu nde kensa ndo dobiranga na ngase sa la ure chungo ni sa re dobikan talanga na ngone mbaki rosanga bulu tolsanga bulu basanga bulu sarania do weekend na matini kensa ni sudu weekend na marama u ba masuti kenda na ina sana baturanga mbu anda banga takana wingarabi sa coach keningo me coach tungani non dalo mani koro anda coach kenda virutona marama bunuwai marama nasi turanga bunuwai nasi rangol chukani menda lai check viruto roto sana ke vitar tarama ibegitu na bunuani visele lambasa watalanga kini suba na sabale bumata ya bila ka matangali andare da tale tungan bukuni abikemi na kanda maimbua me bakana ka bika safar tagati kun turanga matangali turanga bunuwai na mbongi dindai ngome mbaleta tunga na ken lebazo reningo na reach outreach program na madho mengo mai na sana boturanga mbua ndoti na tiki lebungo ni abengarabe ndo na kota na tambada nimbula oya na bugu ni kena varara te keni na be ka rando ngole mai na be
se na bibuno ni takadaka na taoni rangole sara bagaya mai wenu no merangole bosara kimbua I lambasa mesera mertako so mai merangole mai kisuba e da boso na tukutuku se na nomoni abe baramataki membara tatiko na songongo na mbimbi ni songongo bunga ndareda ni arasali tikumbeka na mazango na buguni non ranleitiko na fijide ke na marota ki mai mai lambasa se bi na buno erno ngole ba na moni mazango na tukutuku mbimbi ebe na katitiko merkila ni na bingarabi na liba etheringo na mbua reach outreach program go na mazamingo na savalevu mata au toruan tala na nuku pamasuti kandan loni bono mbua loni asana baturang mbua na dau libu na ngauna dan dau tukuna tu ni lenga na ilabo senero ni da coach kanda me bolimbula sa na yao ni bonua libu tal tu na kanda dau tukuna vanden reta kan nda ngala me bolimbula dun ni bonua den na lori na yao ni ngaun sala na ilabo sa chunga me rauta na kai ngandrebi na bula babu bale na nda coach kanda ni bolimbula sando sengator ni matainika sando butorera na kana priority takie ngo sa baka samartu sa kauda da main tambada da ni marama sa kausara ni ba bola kan gona bingara virtu sa tomanir to chicken tambada ni mbula karuni kau beba ndeci kan ken loni bonua na rere do libro nga unanda rere bakatu na ngala me balimbula baleta na rong anda sando rong ada na talano abibu ka kising ni dona kenandina anda sa da rere bakatu kina ngala me balimbula gondo tal na ngon sala na vara rota kan da sini ngala me balimbula da sana laure nga ba bola kan anda korro na vitala noa na waiva viti na vingara tu non da vi korro sini dona kenalenga chukon na ngoni sala sa chukon na vim bombo se waiva viti na kakeda e binaka io me konda ngula da banga ni chukotala na tambana ni mbula na waini mate watana vi sele dondunu menda daga bata merrokin na mbula do libuna ngona sa do daga vindusi daga tu manda na vingara va viti sa bimbi na mate sa ngendo kawi walimbula liado na lenga ya adona lenga ubombo tani mbata chunga ni sambera ni na berta kani balimbula matai ubombo sutika ndelo ni bonua na mandua na rere na ronga tu sona vitala noa senga tu na kani ndina menda vale leta kai da banga taka na bingaravi binaka sa na kaweni babola kana ndabi korokoro da tarwe basala sini tukuni ni menda kuni rere na rangol chika na ngoni tokei da bibosa ki saranga ba nonda Artura marama tau belu taki chikene ngolengo sangol chikene ko no bonua mem sangol tele mem bingara bini mem bonua men davanga takira sarba binaka u mosutikanda binaka ndaro ngoto chikene non reba masala na turanga bunuai ngole sumen tambata kata nimbula o bunuai ileitia ndela sau sandananga ia dato manatali chikene nda programu ngona ndoro ngon lega mengo sandananga mai vitan lo choko ke vilame kumbuna meda mai na deputy registrar general and ndona ngona lega me ngonge na makatok mo ya ABC,
Sipanuen ke punjusti. Kia volia na punjusti live se punjus classic. Sa raunio oka na VCCV ka raunio nganga e na viva bibakarotaki. Meba kana stylish ghetto, elegant tea sets. Se classic teapots. Rota ni viosa mavulka vioto vako maidave e venga ditaki. Ka moda kava, scan tak nga na QR code, upload tak na nombre city, sa oka saranga e na VCCV. Para inayada e na veimada wa meda vane ka rosanga volunia kotova. Kosa, vakita visaro ni kua, tiko na kailavaki. Punjus, celebrating 90 years. Enda veitala no takana kakede. Io pakataba na mate na HIV. Omba wilika me tiki ni veitala no e vale. Wa seiver to na lalai na veika e kotamai. Esa kena nguna ngo menda na veitala no takawavu vale. Wa sea na itukutuku membaleta na matingo na HIV. Veivuke katango maka sengaro na nanomambula waka usi viver to na lalai. HIV arani taro vina kenantewa. Ia e wakatau veiko ke iau. Kua ni wawa. Siko yani ana walni waivole ka veiko mondi kevi ni kua. Na itukutuku ngo. E kautani veikemuli na mate ni tuo VT kei na VT FM. VRC Manubai kei tu wakarao takaviko na nomu voli-voli. Voli-voli wakandinao se high purchase ena yaya waka hardware kina bunga tale. Kei tu ngaraviko wakamatau ena vikango. Saumi na nomu wakatataro, totolo karao-rawa, leilei na tumbu o sauma ena nomu susaumi. Leilei se senga sarangane deposit wakatautaki ena nomu voli-voli. Musu-musu ena lomani tolus na voluka ona na vula, karao tarangana extended repayment terms ena sona tambana. Voli-voli ena wakadengo. Tiko na kailava ki. Na veitala noa e na veikandina e alo bolita no vanua. Na mate na HIV AIDS, gender-based violence, wainganga ni viva ka matini taki, kina kena rebu-rebu kena vunga tale. Gendo nama kamay na veitala noa e na porokaramo, na viri kawa-kawa. Na viri kawa-kawa ke Maria Solomone e na VTFM. Gay nama katiko. Yang gona seliga kambreki gona VTFM sa botol tonga weekenda he tini na miniti na buguni nanda programu warota ke na bungu binani kuwa. Wa na viri kawa-kawa. Nanda betal tunga arton dan bitu senda bitu na bulangi na mbongi bina ni kuwa nda senda betal tunga na bulangi wetioti ni bulangi me sana mai abararama tegi kenda manda na bugo ni tubo so na sa tubo kina na Ministry of Justice se na tamba daga ni lawa me mbole tunga na nonroto tubo merto abararama tegi kenda manda na bugo ni tubo so Erto sa tubu-tuba kina membaleta na nonroto yung ngolong-ngolong na buko ni tubu-tuba ni Mbua Reach Outreach Program ena Mathamengo. Pinakakai na Ministry of Justice ni ndo ngore bango ena ndo ngole koe bakame tu wana bango na matintu o koe ndo koto to dhoka sarangana na venga ravi to dhoko koe ndo baka edhuri na Super Bowl House. Mena venga ravi kede koe tika bu sarangana na tamba ndua me avasara na tamba viwa. Na venga ravi kede ya e kau sarangana o Super Bowl House imbua. Kene male na venga ravi ni tamba ni bola ni sudu, na bola ni mate, na bola ni baka mau, veira ribina kate mera baka mau, veira ribina kate me sengeli register na sudu, veira talangai ribina kate me register na nanda businessi. Au kila ni ngonongo e kuru se tatu nanda viti ena kena kadhiba kitiko na nanda to na grant is rich nanda matintu ye na ngonongo e sina ibutu tu na nito bola veira era mai register takana businessi baletene ya endua veira na requirements kangandrevi eni rabina kata mera plata na grant sandala batikana nanda matintu na ngonongo veira na nanda maimbua ke bakaira bakarongo kumena ngonongo mesa vangarai rao na notification of birth se bola bandin ni sud me balni mbula mbalata ya indana kana ngandrevi ke bakai bina kati mena bola indana sud ke bakai bina kati mena register indana mate mesa vangarai rao tikana ngonongo ni sa botla ngango ibida ngana singa merlenga ravi na bola bandin ni mate me balni mbula veira era sanga tuni mga mau mesa sanga irongo na nonre bola ni sudu ke baka sanga bola ni sudu ke tulangale tambaka na singoya mersa baru takarato mandanga sa nonre ID na join card se voter card ke na isaw na so mitau so vera ndo tukuna me free ia na singoya sa ko free and vera na venga ravi e na mata sawa ia merna nga isaw mga na isaw ni mga mau elim sa vulkan ng dollar sa vulkalim na sende ena buku ni register ni businessi ena ngonongo
mera sa raida rawa tiko na nonra ID baleta na nonra join card ena botone ra tokai kia and don expiry date. Kia sa expire rawa mera sa basanga rawa tiko na ngonongo mele renew rawa baleta meka kuani na dalata na venga rabi ongo ni kausaranga yani ena nonra mata ni vale. Na tiko kia na tutambana ni Ministry of Justice na vika kia nga na singoya sana approve taking na singoya baleta meka kuani lusi mate wale na nonra biu taina nrodi vale merangole yani en korko saolo mele baka idori kina na venga rabi ongo na venga rabi kebe saranga ko baka idori tiko ene suba ya ena kausaranga ena nonra mata sawa me baka usa kai wote tiko meraka kuni langa taka na JP ndone te wale selesi ena tiko ena singo ya ke baka ngandrebi esona ka me baka na justice of peace veir na ngone era sudu tu ena tonda kuni baka mau kara senga tuni wale tamandra lebu veira na nongundo tiko maimbua manda na walu namba kisaoti era wale tunga betinandra kara senga tuni wale tamandra ia na lawa itu kuna ni rawa ni wale na ngone betamana betalia ke baka rosiber ni baka mau ke sa mate china ni ngone se mbula tiko tama na lawa talanga itu kuna ni rawa ni bumbuli tondonga atama ni ngone ke malmbale mersanga ke kedo ya ni sa ya de ngone venga rabi batongo ndona venga rabi rando mo ndambi tukina ena nanto wale suba rado sobe era chara sando o posa insandi ndiana ndambe ia ni sa kaura ya ni veira sa rauni ranga rabi saranga baka tambikindu ne labala ni bol ni sudu kai ena tambaki saranga ena lomni koroma saolo ena venga rabi ngona ke malmbale ke baka ni na be duru ena sona be watu lor tikina bitambana karna ngara ngandreba mekia na bol ni sudu ena tambaki na singo ya ne bol ni sudu ya erna sauma na kene sau etin kandona ndala rosa ngabul kalim na sente ya badadana venga rabi ena kauta yani na Ministry of Justice se tambani lao kene lawantondonu kina tikina ko wainono menga rabi kina na lima na tikina me bakara sabo garita koti na marama director na valeu vina ka turanga kai inda reda talatunga na bugoni na bindendre so era la koduru mutu me baka ni sabar takatiko ni veki ni kitala na vekanda maimbua oni barongo tingo na tamba vale ni Subobo House ko ngaraba ki de veka sabar takatiko na turanga kai nongu sanga me ba madala tinga vekanda en dongo nela ka singo tingo e bar takatiko ko na tamba vale ngoni Subobo House sa na ngole saranga ni kimbua kembale na bonoda bo tokina ke baka na no motimbe ka se tubu tiko mo na mai daka bo ndo musinga ndo mo boli sudu se na no mo sivka se na tubu dabanga na mo kani business na no mo sarongo to tumbe ka soni tubu mbe ka matentu na bogoni sona grande solitiko na no motiko na ngandreba etiko na loma ni beka ertu na ngandreba mai na sule tiko na grande o na ken register taki na no mo business ya na beito ko kete ngori kai me baka ni ndrendre na kena ndo ngolebi mai na beka kete ngo na buno ni daga ngo suba se me ngolebi sar kilambasa se me isabu na beka kete ngo sana ndo saba di takasarngango beka kete ngo na kausarnga ni be imbua ya pada pamandana no mundo be ngarabi na be buno ndo sabe ngarabi kina kando sakoti Subobo House telngakina me ba ni kimo masaronga ni ndo sakoti Subobo House ki koro kina be korokoro taleso se be ni na pambeka na matele ni beka sababu tukana tikimai ena buno ndo ngolikin nikito ngol ba sobeir na non dera tu na tonda kuni korba balangi sobeir na ndo bina kata tu na bingare mandanga mera tori lava na social welfare ngai senga tuni rauni ra senga tuni waibol ni sudu ene la koya sana renderle waibol ni sudu kino ira senga tuni waibol ni sudu saramandanga kinderle ba mau o ira era tu bota tu mai sa si viena onne ba kino ra tu bota tu sarata na ken le da kana ba mau balten dana wasili bo ira kora tu bota tu ya ara sangwala chicken ra ba mau bala tenia sa mate na ken ka sa sin ra tu ni register na iboli mate mera oni ngalala kina o ko ya mer ni ba mutale ene la Kongo na le da ka kedo ya mer ba ngala ta ki o ira ko era sa mate na tinra mer ngala na record mena maina data ni ba mau mera ni ba mutale wana ken ka saro sana tiko bata tiko ngono ya lebuno buno kito ngale kina ni era ni sivia na ono kina vitu na ba mau ena le ba ka dori
Erna somanga kene so ngando so mi ena wali bola mera ba ke karvina kata mera ba kamau dotra ngana wasile ni mate era sanga tuni bolai aranga indole bolai rawa ene lako ka coach kito tikinongoka ortona tambana ni Department of Ministry of Women but kebemindo vambo tuni lako na tambana ni marama sa China saranga ka kautayani na vengara bakatina kebe ira kebe karangan reba tu na vebuke and nanda abanoa me bakate ki mbua ene lako sa woro ngoli tikinongoni lako ni matintu kamera laisa tabi saranga ko ira era tu sartu mai muri na veka se berni rawata mera kaume baboleka menda mai taembe bata menda tutu bata keve ene veka endrawata. Ya bilaka ni we kemi nikete na turanga na marama na dhurbo na ngone leo ni ndobo taltunga mai hen na nda wasininga na ni viri kau na mbongi wina ni kuwa sana sole chunga na ndo tale na ngaunango meba ni satombo ki kenda kostale chunga na kongauna so dinga ke baka ese tiko tale so na itukutuku karanga ndreba na wekanda mai mbua se toka lo mani no ke na ngonongo ka dondonu me se bande otaki na ngonongo weira ni mbera ni ngele andula isota matana botu na madatu mai ndo se rani warta kara na mbongi bina ni kuwa me baka ni rasa ba tunda linga tal tungango na we na lomania sana baka turanga kumbua ina bunga ni sano mbua ausate vael kakagini eta igwa be ani na bunito ihine lima mena ino buya ino solebu wainunu onandi wainunu era ino umbulau au sa ere mi sarva mbimbi no mani singa olu ai no mani madal amai mo meono banga agina sarva re be karabi me au basa bole wai ohani wai lese dai mena Ministry of Justice o subabo house sana au saranga wa ke nam anyo to ubale sa ene mal bale be eta igo be andre tan la durma igo makambe ai sauni bole ni sudu sa igo ai ba lese na singa an o igo ba arau me una rani be bu e ba so mamina rani bu e miau ina me sa ere mi mo me una ngole mai ena singa olu ni bekarabi ona bekarabi go ina mena mena igina wainunu ena orba urango saul na baru agi ngabira lori se na be na gai emi ma be oro ena lo mani singa olu me ona au mai na bono ni soko me ona alu subiro sai wa ba nui ni taramai I kawe igo ni singa olu ni bekarabi ena lo mani madawa umai. Ya bila ka sandara ko tuka na bugo ni itukutuku ngandrebi me mai bande oteki tuka na bugo ni kuwa itukutuku ka ngole chuk mai na loma ni nonda mateni tu na bugo nga ni itubutuba erto sa tubutuba chuko kina me mbaleta arto tubutuba kin na tambata ni marama ngone ke na boloti ni mbulan rabwa na bugo ni tubutuba ni wara ramata ki me badhuri na bugo ni kuwa me mbaleta na be ka na le badhuri tuka ni katini ka bitu ni singa ni se namadha tu mai na katini ka ono kene katini ka bitu ni singa oya na singa buke lulu madha mengo singa lotu lebu kena singa ba romuga na ba authority kina na bibora ramate kya we kemuni ke na we kan se na we kangu ni atoko mengor membua na buku bibora ramate kena ba authority ngori me baka di barta ka to kai mai na Ministry of Justice reda ni sana dhabu saranga ni na Subabo House melei mbiwe ni ki na buno baturango mbua we kemuni tanga mai madhuata raw talanga ni sana tako soga mai paya ni sana tambe to mai kina na Subabo House mai na sana baturango mbua ya me ba di barta ki tol chunga ya na mbongi wina kanikua ni sana kau keve no ira mera sangele ba wati atale ya rasa tikun dia matamai ya me baka ni tikun tulango na turana bunuai mambota ni sana kau talbenga na bisi le bikem do membua ko se senga talanga ni se se ro na bukuni la kola kongo ya sana mai da batal tongai ke na manda bingarabi na bukuni biri kau kau na mbongi wina kanikua ababna kina bale bu na tabada da ka si na bi tabada ni matintu er mai tiki ni buku ni betal nongo na bu na program go ni bir kau na nga mai so tali tiki ndono ngon lele ka mengo ni bading binaka ni mo demanda